Normal kenyam ka nas di alakontin barwani lingwasa me report me bala report ke kui Dr. riek machar gwasan dan en lokajetin rewi ke juba ka freedom all ba report chano gwasan ban jelinkel an wala shanga waro ka pai raw ronkin dang ro jandang ro wida bakel bana racha kaman chawoje karan forensic expert na me bukona ngajeno jen lukan jen di dien ajan bari pora melinga kwide me en luga jen di ne me ban manana chalat ke kwi device ni Dr. Ingma cha te chawo tem naga South Africa ka charan South Africa expert cha jodal ban men cha kullalat relo ke ta danen men chalat ke jen wo angumu de lat kuma South Sudan ke kirmi yadit ko de ken device to todi kan kula tol ban yelin kajan report mene akan kono nyam gor jeno jinmi jiram jidit der channel der je support der subscribe kuli notification bell der je twan mikeni channel keni support wana ka report me expert kiran forensics expert ci jilok ci ka teach eno the device ni ki computer electronic ni Dr. riek machar de ka jakka shaina ki ke India jagora u ka teach juga ner kon lat ka look mugwaye dere gwan wo yen de yen kwak Dr. riek machar de yen kanang de kanang ka shaina ki de kanang ke India Rama me ran South African digital expert, digital forensic expert. Lara jo mene ka chang ka jok ala Wednesday. Ya tikan tije special court ka juba. Ano de kan jako de kwak de kanang ka shayna ki India ala MacBook Pro dana chikana kep ala MacBook computer laptop ala dung Dr. Machar first by president de kwakato de nanga China ka de Samsung Galaxy de ala Samsung Galaxy phone de janan kel kana jan computer de nanga India ki de nanga Vietnam ko de data netin reide de kulo extract la data potin reide de kulo kamrar ke de analyze shari por me chajalat gwaluk ka jo mi chanyo kara dio tamazuch ano report me be ka gwaze dan me shigude shalka me Peter Calvin ran South African expert chafel ko be talponi be pass woni ken be katol chekula do wona dere gwan wo the identity ke ti shakafti de kanang ke India ke de kanang ka Vietnam namo jo Peter Calvin okay ajana men chala na mone ko ajana MacBook Pro chelong che pass wala che jelong ka che Samsung che jelong ko dere je lep gente test 5 kecher jawda min di chalat ka jen lukan jen dedian la look first by president kana ne ka dang barotin kon cha yen kel ka freedom all ka juba chela da jojen wona ne I could not unlock the device jen chande van cha non go de kalep jen mi she wona odere kalep jen dere data ne ke kwaktin reide information ni ke de kon larno right ni tin kon ya tore de miti mi cha totin latuk ajana dong de ke jek jan dong de data ne de ke damage ajana mo cha de gwa ajana kana me important ko de kwagare de ga ngach ko mi cha won ke ci ko jegrun cha de gwa ko ba ko ngaji no data ne ke ka kel ala tele mi ci ga yar ajana jen mi chana lonka jen mi chana lepkeje yala do wona tiye jilogno magbo kana Samsung akananka ajane kan dangro Samsung kana MacBook kan dangro ajane kana ka plastic bag e chaga toten
teram chikenyot ka kan kelep kan ajana ke sef ka cha ka silt teram chikenyo ko lebeja ajana MacBook Pro ke MacBook computer ajana cooperate ke special encryption alo chagek ke password mu bumbum cha dem long ajana mi cha password charger force only jeno bi bypass ajan dadan tin trade ta da long mu kwa kare cover ke daga kamrar ajan je chirkaman dong de flight disk ke memory de je de data ne de go retrieve ke de ka kamrar ajan na mo telemission ke recovering tin ajan de data de ga damage ajan jen makana won ke ja ajan MacBook Pro ajan password che chirkiti kokin jani shira ande long ko be gas ke be on ko dare jetul so kuje mo jani chen cha disk cha ko kamrar ajani mi cha on ajani data tin dre disk ka ta ga de long ka makam karar ta de long ka makwa kari kaba ajani mugo ge jeno bar dial ti baga kamrar ket la kwagtin content ray MacBook Pro kana Samsung chawe ba kwak first by president baga dil nang ke India ke ka China ke Jordan kan lat gwasameni ko de password inde je kulo kamra de kulo tol janmo waje force janatal kwakta ba je grade chala do ne jana anang jaga manufacturer anang jaga manufacturer en computer kana Samsung ka China ko ba ko leltin netin konti laji company ka ajani Dr. Machar kwake ka plastic number every 100,01568 ajani kel kana Samsung Galaxy S22 yan gwadan cha totin ka cha ka gatin teram mamade ka kap ajana kwa kokin shagale free yan tele password ajan du mitele computer tele password de on no de kwakte de on ka retrieving but then no shen kalong ajani dagma cha Samsung Galaxy ananki India yan gwada mat ke Samsung Songsen ala Samsung Galaxy la de ke India ke Vietnam anan ga company ba je we ala kan mi ba kwa ka kamrar no jan shen goro ba temper ka kwa ke baka won baka yar ke baka lel ka power ga je jan she betwo with the more te ka rundi jandang wan and Calvin ramadit dong da le na karumi tot she evidence ka jaga submit ka court chala do jen is completed testimony duna men jok way de men jok chala da judge jen she belong so jen ta da na to ko non so jikala no ka jen raja jok kulu jen dian cha kana no shi Calvin cha kan device ni cha belong cha shulan sa ja no kananka dor shal kamo India ke China ke Vietnam ba ko ba kwa to ba ko kamratin ko jen gwala la daga tin ka device to ne jen mi shawana no wana ko de ga recover dong de data de ga damage so ka she gorno so jen jodan en chala na mo ke manar ngai kon yale kwana ben gwaseme Dr. Machar jen ramimo mene kondiale eno ramila kur mishi jen kalat ya jen kalat tilere kan diale ode sos dandere gwa goro ode sos dandere teka mal this sos dandere teka development this civilization dare bere which but take a nate look a jeshir kamen tekir
kir sia no te ga mal me de bere ka so Sudan ko gi jano mi mal che ben bena be ka kir bu kwak ba ka da ke che kwak chicken borong so be jere la kana ke la kamera re kwang ne ba kwe so na moni jag kir ko che da kuma char che bi jako bele diala ko ngora derlat derkalat freely jang nen yana tamare court ka anda kuma char aram kel mi chikira gujan wo sebu wonyam ko bi ka let kel a jinni jugran no shabu let kel min da chidwal ko amala kuwar mishit kiji ano shalet kel min da chelu gono boji ma bonyam ten woj bo nyam gore cherne na dial te amde woj de jelet karwa da chede mutu okso gore jeno bilet jen rammo ko biya gapni biya kul latkel no nen yene medina tetet gor ke evident nyu de ma char chedwer chelat gor ko de da ma cha de je yene ken they can persecute gor kan long no de kan bier ya de kan kala duide ajan lat kan shi na gwanter ngi yene men alade gwante la da moje tum wan to belat be ka gur be kor keli be gor goro be jipal goro be jilat jor jala lat ka gwanter jala lat ka me kem ya di entama na muten wato ko modal kan jamane kana no run mi chete ko mi chilel bajile the same way a jang mar ka kem ya di da mu joj dio generating one kan ware dong jin mukki ma dan le roode la tok malat ke e jang ke malat ke kuma kirma yadit ci de ngajino ite ka agenda miti pin kaka especially in content la din kabur malet kana kan ware ci de ngajino malet kana lengu ko jin ni rida kuma char ka don guru ka position kaje kan position mo so bi da kuma char be nyir but one thing a very clear gwasame da kuma char nyir je an 81 ko jen rami mo mugo de mal de ma la tuoga den ade ka let kel de mun gwan nyande je la de chode je pal batene de chaje goro baren wutin mi shirgana mone jem ye entama ana re ma char nyir je an ideal tene la no ngo chwa yu nyir no by the way teram len mi jem nyir ka this time mene wejok ne di nyir gan dial ne kon goro je no de na wo goye riunen tan wan kanite konti la chode lat ke jekti cha goro de na de ko nyam kan daktar ma char mi ci dwer mi shelat gor jane dial de ka teka mat de wuje jalat gente ka plani a thinker batene ti ci stuck cha charin cha use ka key development ka wedan de nar mat ke je ko bnan yam ke je ami shirkana mo jak kon ko bana lo jokke jot kalo jokke jot ngulu dum ñu deno tel mu de lonka mo lonka kalane win mo do de mi shanen jena mi sharen mat lalet ken wedien tarayni ketinen kon share goro kon chicken bel orabang bika ke mat ko jinaren mat kel chawo wo jalat ke chal ne me cha de lon kalen ke chuer shelo che long mer gono to tidial bu we keji and then you don't care about it ko ken kon lat ko dien telam la to telam la jege anyan kwala goro de ne dial de let kel take a report mi chalat gwasame take a wun mi chirwaj wuda moni aramkel ka kume dunyo jen ade kon choli chiremi ada la rami mo wudjanga mi metken janken kel ka nyirdan ngai kon no nyir kan dakuma charga je take jo mi chalat gwasame mi ben waka ye kel bane ka ba tur da ben waka ye kel ko biya kula take ngech wuda me men kon te kel kan dakuma chare te ka roj mi chalat rajo mo chelado
deo ga jeno agwan mi chiwa ngai kona ka jen kan kore kona chiwa den lat wuda me mi tekel ganda ma chara la wi bormo yale abela lir dab ga je ka ron kit kelu kurban wan wuda jendang dok wuda dok 1933 cha janya long jena wa jenda first by president ka Sudan ka gwade dan mete na dor ramu mamunga ti diala kona lat korodien wud janga ka bor community tega jo ma chala dak ma char chedak ma char jo no nene you will never rule South Sudan joga dak ma char you will never rule South Sudan joga dak ma char jin ci South Sudan ci be me right teka jo mu gam ci dak ma char nyoka mu ledeja dak ma char jo no nene che abila lir good dide me which bore me che jogo no nene you will not die until I rule che jogo jin sibilu amenimi chena kwer agwa mi chiwa karuntu wante chiwa no wal abila lir jene chire ma char che bla kwer ameni chang cha jogo riek ma char no nene sibilu akanan kona kwer na question no nene kana ngro ka teka wudan dire me che dire te right now che ten ga rundi jan bangwa ni le diok ngode teka rundi jan bangwa ni le diok Dr. Machar first by president ka na ko wu de la kwer ka South Sudan kere Machar kan jen yu mon ka jan bakan jen yu mon na mu giji promise ne dialati you will never rule South Sudan you will not die until I rule diye na gijide anga muteke chuang kayo mi lut kwera mo micha awe leadership eno nga gibela kwera nguludo mo mi yenu yen South Sudan pete kamal ka jen gwaseme ko chikir mi yadi chetede chelat kangwane dial gwamni modi jana dial mutega wudu jalle abela le me yare yale kan ochi Nuer ji kan derwech targa dien Dr. Machar ko ngene Dr. Machar ramimo mutega self determination kajen ninga diala le dilka ngode teka abela le ko Dr. Machar ngode teka ka Dr. Machar first by president akwera already Dr. Machar ka by president kibe magwa tot karade bela kwer ndini jen ta kwerba karunde tot chikurunde wan akarunde ich ya nyago kwa inka office ndem bi continue mi ja kan dem bi bin pin bilat ko ken do nyago lene chi forever chi lat kem ya di de me ka na ka bom but jan chare re le ka gwan wona na chi da kuma char che kwer che de jek ka ta da na chi kan design ke system dien but yet mode tera mu future nei ko ta da kuma char is the only person who can aid South Sudan no be we South Sudan be nan kamagwa so na me telati lel jang chit ka den but reality ngode jabene wuda me jenti da ma char chede kwari de jek re ma char jeni chibilu kan kwar kan jek so right now dia ngode teka so mu nyodo di in the future ki in the near future mo ko la tin tema ajeno dia me either be kwar da ma char be jemeta kan liu kie bariara kan da ma char kan ne akwar tan dangro ko re ma char ore de bala akwar ta jana chawu duang mu dim ta na ni 3 so mala ke jene I live long enough to test the fruit of Dr. Machar leadership. That's what I can say it. Ada teka abila ler be kwer ndana benen ka Dr. Machar be kula nen mangwa ndana betok be kure lai senore de chalat me dana Dr. Machar iche kwede nen chemana lar ke jangte ngwan bebul ngaje ne akach cheto leadership emma dukane dial ka nok dukane dial ka lendu ka magwa chio take your own tribe mi ladika chijen chi leadership na mo ramishi ma kuramu mo mishi kwarshi je la chere ga kwina ne dial ana gwati yake tokto ne be condemn en mulat ko mobelat dagma chatel ne de chene dak
ramun lati jeg di alanga ejen kirmi hadit so midiene la do ci machar ce kum yede je ko pen kano der mu gade lat erong no mo